يا حجر سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ولي الحسنات يا ربي على هداتك برحمة ذنوب وغفران سيئات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إلهي يا إلهي توبة قبل الممات يا إلهي يا إلهي رحمة عند الممات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي يا إلهي توبة قبل الممات يا ada isinya ntar ayo ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا Sibuk lana nalikku Qala Tuhul mutahabuna min qabail syatta Yajtamikuna ala zikrillahi ta'ala Wa yarkuduna Mungkin dina poe kiamah bakal aya hiji karom Kopi susu di samsunya roti hari berenang dah kurang bakarnya seperti itu halawat to'at nikmat ibadah kamu si Allah seperti itu di barangnya nah sholat menah maca istighfar menah maca selawat resep maca istighfar dipaparin halawatul ibadah nikmatul ulma wa nikmatul baru kedua dipapai orang halawatul ibadah kekuatan ibadah kepada Allah kekuatan tiasa laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kuat ngaluarkeun zakat sareng berat kuat ngalaksanakeun nabi amis ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala lamun salat amis mah ninggalkeun moal malawan moal maka khusyuk salat dah halawat doa jadi hayatan thayyibah hayat ngamalkeun ieu dalam Al-Qur'an hadis cukup dua tidak lima ngamalkeun istighfar shalawat dan zikir tilu dalilna hiji Qur'an dua hadis tilu Rasulullah langsung ngamalkeun istighfar shalawat dan zikir kaitnya
tentang pengamalan. Di torikoh itu tarbiyah. Di juara nama kinana cek orang baru ya Syekh lalu pada saya gitu sekarang melihat amanah ya tah itu suara. Alhamdulillah orang dipaparin nikmat anu gede nyata urang dipaparin mudawamatul istighfar mudawamatul. Jadi dalilna torikoh tidak nikmati ini Quran dua hadis kilo kakepangna seaman antijani syarat kandang kaya Rasul biwalang ngamakeun istighfar 100 shalawat sahur ketiga syarat kasih amanah tijani demi walang di banyakkan ke orang sekarang manusia salah dunia. Jadi amalan torikoh jadi langkung kuat dibanding amalan anu biasa sanes amalan nafil torikoh jadi. Harus sok dakwah. Beda tuh. Sok asal torikoh jadi itu. Dari lagi itu di Quran dua hadis itu katakanlah sahabat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi amal langkung kuat. Terus, ada dakwah itu kan? Saya ada yang miwaran dan dakwah yang sadayana karena dia amalan torikoh tidak. Buktinya saya juga mau beratur, mudah-mudahan ayat barokah. Assalamualaikum. Mangjo. kalimat sawal kalimat musya'idin al-ba'd. Dan beliau selanjutnya pada kesempatan kali ini dia sekali lagi mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkhususkan Allah mengistimewakan kita semua dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terlebih lagi Allah istimewakan kita semua dengan adanya guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan hari ini beliau akan membahas tentang asas dasar-dasar syarat dalam torikoh Tijaniyah. Yang mana torikoh Tijaniyah itu adalah torikoh ilmu, torikoh akhlak, torikoh mahabbah satu sama lain. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. فبأي شيء من شروط الطريقة ومن شروط الإسلام محبة البعض فيما بينهم، محبة الإخوان فيما بينهم، تبادل المحبة، نساعد بعض، لا نكره أحد ولا نبغض أحد ولا نتكلم في أحد ولا نفعل فتنة في أحد إذا كنا مسلمين. وثاني شيء كنا تجانيين، فنحن نجلس على حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. نحن نجلس على حضرة رسول الله وموجود كثير الذي منا عنده دين أو ضارب مع أخوه، فكيف سوف يرضى بها رسول الله أو كيف سوف يرضى بها الله عز وجل. Beliau membahas yang pertama adalah daripada asas syarat daripada mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau membahas juga selain itu juga kita wajib cinta satu sama lain tapi buat Tijaniyah, menebarkan rasa kasih sayang. Dan bagaimana mungkin beliau mengatakan bagaimana kita bisa cinta kepada Allah dan Rasulnya sedangkan dari kita aja masih banyak yang berseteru, banyak yang tidak akur antara ikhwan Tijaniyah satu sama lain. Bagaimana kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya, dan bagaimana juga kita mengaku cinta kepada Allah tapi kita masih menyakiti saudara kita semua. Dan bagaimana bisa kita mengaku cinta kepada Rasul tapi kita hakikatnya menyakiti hati Nabi Muhammad SAW dengan menyakiti saudara kita ikhwan Tijaniyah.
بأي شيء تقول بأن أنا مسلم؟ لا، أنا من أنك تجاني فهذا تعبد بجاني. فبأي مسلم أنت، بأي صفة لأنك مسلم تتصف بالإسلام؟ إذا كنت مسلم فعليك أن تعرف حياة رسول الله، عليك أن تعرف شروط الإسلام، عليك أن تفعلها كلها، ليس تنافق في الشروط أو في الأساسيات في الطريق أو في محبة رسول الله صلى الله عليه wasallam. Dan beliau mengatakan, ketika kita mengaku bahwasanya kalian semua adalah umat Islam, dan bagaimana ketika kalian umat Islam masih bisa membanggakan diri kalian dengan mengatakan saya adalah Tijani dan mereka semua bukan. Saya mengkhususkan diri, tidak begitu kata beliau. Karena kita umat Nabi Muhammad, umat Islam sama semua. Masalah bi'anna sufa ya'tiyum wa yaftakhir bina Rasulillah. Ata'lamun bi'anna kullukum wa tantadhiruna syafa'ata min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bi'anna fi yawmil mahsyar yaftakhir Rasulillah bi ummatihi alladhi تفعل ما أمر به الله عز وجل، بأمته الذي تحب بأمته الذي تحب تفعل الخير. فبأي شيء سوف تقابلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kita semua di sini mengharap syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Dan ketika kita mengharap syafaat Nabi Muhammad, hendaklah dari kita semua membahagiakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bikin Nabi Muhammad senang, kita bikin Nabi Muhammad senyum. Dengan apa kita membahagiakan Nabi Muhammad? Dengan cara kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di yaumil akhir kita akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Nabi Muhammad akan membuat Nabi bangga. Ini lagi nama. Jauh kan dengan siapa? Yang orang prospek kawan. Di Jawa Nawa. Oh, teman-teman, kamu makan. Kumakan di murid Naros. Yang dia apa? Naik di rumah berusaha badan dia. Murid Naros kumakan kalau dia lagi apa? Naik di rumah berusaha. Oh, ayo pakai dulu. Ego nama. Wah, ego itu. Di Naros kumakan dia lagi apa? Ayah di rumah dulu. Lalu saja kita usah. Oh, bagi air. Oh, ini kurang. Ego ada bisa. Pak, biar juga ya sih, Bang Nona. Pasal pakai bata. Tapi kalau ayah, ayah dia aja. Kalau kita kan. Nah, kan akan sampai mulai bisa dari mana? Batin. Tahu kalau itu bisa. Tak ada kalau sudah langsung dia menerima itu. Pulang mau jadi menerima mana itu? Puri hebatnya ini lah, serba ini nama. Itu ada bisa bahasa kita. Jadi, tak bisa gitu kan?